Anslin dari kelas 2A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap gerak, kencang depan gerak, tegak gerak, rentangan tangan gerak, tegak gerak, istirahat di tempat gerak, tegak gerak, hadap kiri gerak, hadap kanan gerak, balik kanan gerak, balik kanan gerak, hormat gerak, tegak gerak.